Hodzina ruskого jazika pošvecena tvorčosci Mikoli Mekočiša Otrimana u Kuli u osnovnoj školi Petefi brigada. Teraz školjare також upoznali з Миколом Кочишом, že хто він був, його біографію, його діла, пісньочки. А teraz pravia vinčovanky za Šveta, za Novi rok, za Kraču. Včera tiž u ramikoh manifestaciji Dnji Mikoli Mekočiša školjare kotri vyučuju ruski jazik zoz školi 18. oktober zoz Novog Orahova i školi Čaki Lajoš zoz Bačke Topolji pririhtali programu pod nazvu Ukažme co učime na hodzinoh ruskого jazika, a hosti zoz ruskого kerestura Marija Doroški, Ljubica Njaradi i Slavko Pap prisutnim še predstaveli zoz vlastnu poeziju. Bar się radujemy, że pod uramiku od Dnji Mikoli Kočíša še możemy povolać naših pisateljov i to jakož už postava naša tradicija. I iz tej nahodi već kaže pozberame tu u tej školi, pretože ljubime, že bi nas naščiveli rodiči, babi i didove, kto išće žada ih to može prist, že bi oni vidzeli, že co mi učime, co robime na hodzinoh. Hosci posle programi naščiveli etno hižu u licu Štefana Čakana i mesnu zajednicu Nove Orahovo.